kiba Congress lengak na thogan bani haina BJP ki National General Secretary Ram Madhav na maral siri. Minister Oiramba yaw na miyoi kunmari Congress ta yawkhre. CAB mayokta angamba pangal puthokuna chatna handana hotnagani party ki phire phongba leite haina Meghalaya gi Chief Minister Conrad Sangmana khongdokre. Amadi KSDP gi nando nanthokibaga mari leina police na faduna custody da leiriba police personnel ama joint interrogation cell da wang pang tawbada laikhidre hairi. Kurumzari Midang tabiri basting butaram nagsari pau sandok na bizari. Lising amaga chomapan marifudra gi matam da thokiba naga kuki gi irang da micham lising ama hena sikiba Congress lengak na thoban khibani makhoi gi lengak sangthana ba kanglup singi marakta muknaba amasung khaidok khaijin chathakibani haina BJP gi National General Secretary North East in charge Ram Madhav na maral siri April gi tang 13 da ahan ba tangkak oina pangthokadoriba outer gi BJP gi merep oiriba Benjamin Mate gi Churachandpur gi Tuibong Peace Ground Mini Indoor Stadium da pangthokhiba political conference amada wafamasi phongdokhibani ngasigi mifama da BJP Manipur Pradesh ki President K Bhavananda Chief Minister Nongthombam Biren Minister B Hangkhalian MLA Bungjagin Balte GS Haupu TT Haukip amasung Susil Drosu saruk yakhi Ram Madhav na makhatana Chief Minister N Birena State asigi miyam Nakshinnaba puraktuna nungai yaifana lainana ba hotnarakhi masina maram oiraga ngasi state asida mara setpa amadi tangdu laitaba purakpa ngamle Churachandpur da miyoi mapan laikhidabadagi sarang phibam ama laikhiba matam aduda Rajnath Singh Churachandpur da laktuna Chief Minister ga hotnaminaduna issue asi loishinna ba hotnakhi Modi government na awang nongpok state Singh Moreyaw na AX policy ki makhada Chawkhat hanana ba thorang tauri lamdam ase South East Asia laibak singa samnarabadi Manipur ase Singapore oigani haikhe Chief Minister N Birena Kanglup ki irang amadi muknaba thodok kayada haukiba chahi 30 rom asida mama mapa leitaba angang amadi lukhrabi masing hengalakli masidagi maha Congress thadoktuna BJP da yawbani ethnic line da thabak tawbasingi mahuta aikhoi khudimak amana amabu ikai khumnaduna nungai yaifana leigadabani Congress langak matamda suspension of operation leiram labasu interlocutor hap tabana solution purakpa ngamkhidaba adu Prime Minister Narendra Modi na solution purakning bagi apamba leibadagi AB Mathurbu interlocutor hap khibani solution ase athu matamda laklagani haikhi Hanagi Minister MLA ADC member candidate oikhiba Singh councillor amadi BJP gi pham puramba Punnamioi kunmari INC da yaurakpada taramna opagi thoram Congress Bhavan da pangthokre nauna yauraklaba mioi sing adugi manungda hanagi Minister K Bungzalian hanagi MLA Jamhenlung Panmai yauri taramna opagi thoram aduda MPCC gi President Gai Khangam CLP gi leader O Ibobi amadi atai makok thongba luchingba kya susarok yakhi hanagi Chief Minister O Ibobi na BJP na luchingba government asina mong tadaba thabak kaya tauri makhoi sing adugi manungda Khuman Lampakta AstroTurf Thabagi damak Prime Minister da sangha hanba hana sangha khraba khuga damgi water supply scheme nauna sangha hanbana chingba asi tawroi da thabakni Congress government ki matamda manung hanjin ba mafam kya chawkhat hanna ba honarami haibasi miyam na khangba wafamni BJP ga government asidi wa khaktamak haiba khutiyaw da government haiki India ki state mayam sigi Narendra Modi na Chief Minister waiting ida man lawram ba loan se khwai gi sauna loan law ba kusalam se Narendra Modi ne huji present government sina chahi ani seida khara amna lising mari hena kusal hai khara amna crore lising ani gumba lising am changa dai ni tar maroi hai chahi ani khap sason to ba BJP led government sina crore lising ani gi maya de loksaladi Sahi mga head complete work ta si trends la chong pasa si loan loksan ga tar ga di akoi na last 40-50 years la accumulated figure loan man loan che sidagi ni moi na sahi mga sa hena pusan ga dawri ba hojik Narendra Modi ji ki government union government che masida out of 78 union cabinet minister se 24 are criminal ne ho je ba
criminal case or the total investigation torga CBI ra enforcement director ra mara leibdo khoi candidate khangde ai isa khangde book tawro dandi pirona government di dandi piba yaroi court na pigadamni aina mi hat utardi sahi tara jail legadra punchi chupal legadra che court should have to be decide. Citizenship Amendment Bill singani tara turki mayokta angamba pangal puthoktuna chana handana bo hotnagani Party gi phirep hongba leite haina Meghalaya gi Chief Minister Conrad Sangmana phongdokre wafam singa se ayu class grande da akhanana unakiba amada mahangna phongdokibani Conrad Sangmana Citizenship Amendment Bill natraga awang nongpuk India gi yelhomi singi mayokta leiba thabak khudimak NPP na thengnana ba sem sai awang nongpuk India tangjaraga hingba state sing oina leiriba phiba masi kokhanaba gi damak akanwa regional force ama sagatna ba party asi thorakpani CAB gi mayokta phongna leptuna warep lokhibasu mahake government na ihan hali haiki I think our stand for CAB has been the same since the beginning, and we have been opposing this amendment bill tooth and nail. My government was the first government to take a resolution about 7 months back, 8 months back, opposing the citizenship bill, and after that also the NPP has taken a leading role to ensure that we stop this bill to be passed in the Rajya Sabha. Not only did we collect and call all the regional parties together in Guwahati, but we also lobbied in Delhi together. We met all the other political parties from the rest of the country who had significant numbers in the Rajya Sabha. So our stand continues even now, and even post the election, we have been very clear that any bill, not just citizen amendment bill, but any bill that goes against the interest of the indigenous people of the Northeast, the NPP will always oppose it. Manipur da BJP ga lengak paimin naraga outer da miret thadok liba karigino inner da thadok pangamdribana karigino haina hangkiba wahangi pakhumda Conrad Sangmana coalition party amagi warep ngak na bohona ba haibasi aruba amani Meghalaya da NPP na tura constituency gi oina seat pithoktuna partner da lephan balai Manipur da su inner gi thadok tabani masida lengak paimin nariba singi marakta mot khena balite outer da friendly fight tawgani tawbatabu party asigi oiba principal atopa party da surrender tawgi wafam leite haiki What is happening is that there has to be a balance again in between working towards increasing our party at the same time realizing that there is a coalition that we have to work with here. So therefore we, like we did in Meghalaya, where we are fighting the Tura seat, and we have agreed to support the candidature of UDP in the Shillong seat. So similarly here also we worked towards the outer Manipur seat, and we have agreed to work with the coalition in the inner seat. Tha sige tang kun manga amadi kun taruk kalona ba ahingda KCP Mangal Nando Group ki Chief TS Nando Elias Nanau apokpa Subol Singh Khangabok Part 3 da leiba myo ase Jenims ki Ortho Ward tagi nanthokuna sen kibaga mari leinana Porompat police na fagatuna wahang pahong chathariba police constable ama joint interrogation cell da ngasi wahang pahong chathabada leikhidre hairi leikhidreba mioi adudi MD Manzur Yairipok ningthaunai dagini hairi ISTV news na fangba pawda thoksom Nandona Jenims ta masala yengduna leiringai da mahaki kadagi KCP gi demand letter khara phaba thaudoka mari leinana Nandoda mobile phone sizinahali haibagi thaudokta tha sigi tang tara nithoi da MD Manzur suspend tawduna leibani hairi tha sigi tang kunmanga amasung kuntaruk ki lona ba ahingda Nando chen khraba matungda tha sigi tang kuntareta police na maku pharaga court puthok laba matungda mathang thagi tang ama phawba police custody da remand lauthaduna leibani hairi ngasi porompat police na mahaku North AOC da leiba joint interrogation cell da wahang pahong chathanaba puthorakpada leikhidabani hairi Ningsing bayai Nando chen kibaga mari leinana jail gi staff yauna police personnel mari suspend tawraga tawbaga loinana faduna police custody da wahang pahong chatharibani asiba hakchang postmortem tawnabagi damak Jenims ki mokta thamkhre misi asigi matang da Jenims ki mokta Manipur police ki mokok thongba official sing laktuna yengsinkhre Amaromda Constable MD Manzur Ahmed ki misi asigi mari leinana JAC ama semduna tongan ba warip kaya laukhre ngasi hata da pangthokiba miyam gi mifam ama phamlaba matungda JAC against the custodial killing of MD Manzur Ahmed
सेमखिबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा वारेपसिंग लौख्रे वारेपसिंग अदुदि अथुबा मतमदा FIR अमा लौखतुना चेनबसिंग फागदबनी केस असे CBI दा सिनदुना थिगत हनगदबनी पुंग कुनमरी की मनुंगदा पोस्टमार्टम तौबगा लोइनना मरी लेनबा मियोइसिंग यौहनबगा लोइनना JAC की मिहुत अनिसु यौहनगदबनी पुंग कुनमरी की मनुंगदा JAC ना तालिबा डिमांड असि थबकता ओंथोकपगा लोइनना लाक्लिबा एप्रिल की ताक अमदा मिशी असि की मतंगदा मियामगी ओइबा मिफम अमसु पांगथोकनी हाइना JAC ना फोंदोरकली खुंद्राकपम केंद्रदा BJP की मिरेप ओइखिबा थांगजम मोहेंद्रो ngasi NEIDP दा यावख्रे महाकु तरामना ओकपगी थौरम अमा तेरा सापम लरेक्ता लेबा NEIDP की ऑफिस दा पांगथोखरे NEIDP मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट डॉक्टर NG बिजोयना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ओइदा पादबा वफम कया ngangrga थबक तौदबना BJP दगी मियोय क्या तोकपा हौरकले हाइखी मोदी की ओइदा पादबा मयाम ngangbada thajadana TH महेंद्र करीगुम खर तब गमगद्रा है थवाई हक्चांग यावना होनरुबा अदुबु मोदी की अदुगुम्बा मिनम वही मयाम अदो ngasi ज्ञान ताबिरक्तुना ngasi रीजनलिज्म दा बेस तौरगा इरमदम असिदा चाउजबा इरमदम असिदा सेमजबा असिगुम्बा पार्टी NEIDP हैबसे मसिदा यावरगदी आई महाकी केंद्र की अमसुंग मणिपुर प्रजा की मतेंग पांगबा ngमगद्रा हैबसि मागी थाजबा लेबदगी ngasi चंगबिरक्तना आइकोगी पार्टी असिदा यावबिरबसिगी दमक्ता आइकोइना मागपु तरामना वोकचरी थांगजम मोहेंद्रो ना नेशनल पार्टी सिंगना मणिपुर गुम्बा अपिकपा स्टेट सिंगे अवाबा खंगलक्तबदगी रीजनल पार्टी दा यावरकपनी BJP खुंद्राकपम मंडल दा थबक तौबा थौमिन सिंगी तंखाई अमा पुन्ना पार्टी असे थादोकले हाइखी आइगी इरमदम इसागी लेरि जो आई रीजनल ओइबा केनोसिदा सेमबसि दरकार ओइना हाइबि वाखलोसिदा खंजदना हाना आइना नेशनल पार्टी BJP हाइबि पार्टी से लेजरमदो आई ngasiदगी आई तोक्सरे अदुना असिगुम्बा रीजनल पार्टी नेदि हाइबिसिदा ngasiदगी आई यावजेदना लेबाक मियांगि सेवा तौबम अपुं फाना आई तोक्जरगे हाइबि वाखलोसिदा अमरोमदा लागलिबा लोकसभा मिखलदा NEIDP की इनर अमदी आउटर की मिरेपता तृणमूल कांग्रेस मणिपुर प्रदेश न सौगतपा हाइना याना चेरोल इनखरे ngasi तेरा सपम लेरेक्ता लेबा पार्टी सिगे ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा तृणमूल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट IO M कोपोना रीजनल पार्टी न माई पाखनबगी पांदमदा NEIDP गा चटमिनगदबनी हाइखी NEIDP की कन्वेनर डॉक्टर I इबोहलबीना AITC मणिपुर प्रदेश का NEIDP गा लोकसभा मिखलदा NEIDP की इनर अमदी आउटर की मिरेप सिंग सौगतुना पुनः कैंपेन चथमिननबा यानरे हाइखी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मणिपुर प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी का पुनः कैंपेन तौमिनबा टू वेंचर ए जॉइंट कैंपेन हाइदने एग्रीमेंट अमखक ngasi साइन तौनरे ngasi हाइबो नुमिसिदगी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मणिपुर प्रदेश अमसुंग NEIDP न पुनः कैंपेन तौमिनरगनी असिगुम्बा खुदोंचाबा सी पीबीबगीदमक्ता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मणिपुर प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी की माइकईदगी थागतपा फोंदोकचरी हंदक पांगथोकदोरिबा इलेक्शन असिगी मतुंगदा मणिपुरदगी कांग्रेस पुंगमुट मुटखरगनी हाइना BJP मणिपुर प्रदेश के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर निमाईचान लुवांगना फोंदोखरे वाफम असि लमफेल पात पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महांगना फोंदोखिबनी डॉक्टर निमाईचान लुवांगना मखा ताना कांग्रेस की ओइना इनर अमसुंग आउटर द मिरेप थागतलिबा असि क्रिमिनल केस मायोकनबा मियोय ngaktani मसिगी मथक्ता सेंटर की लुचिंगबा राहुल गांधी अमदी लुचिंगबी सोनिया गांधी मसामक्सु क्रिमिनल केस क्या चेनादुना लेरी हंदक कांग्रेस ने टिकेट पीरिबा असि पैसा पाइबा थीरगा पीबनी इनर की मिरेप ओनबा किशोर महांगना चीफ सेक्रेटरी ओइरिंगैदा MDS की लुपा करोड़ सामगा मरिफु मंगा लाख हुमफुद्रा मापन मौंग सादना सिजिनबगी FIR पांदुना केस सथरिबनी BJP दा ताइनरगा मिखल माई पाकनबो होनरकपा कानबा फंगलोय हाइखी कांग्रेस से कोई न सरकार पाइदना मणिपुर से चाही तरांगा पाइ खोतना पैसा मैम से लायब याम लेदना याम सी नगरबा बोस से पैसा से होजिक से पैसा से लेरक्तरा मने खरा लेहुबा मनी लेमोबा मुई लीडर सिंह खरदा पैसा लेमोबदुसु पुथोकबा पामुरदना पैसा पाइबा मी थिरकपदा होजिक कैंडिडेट अनि सि फंगबा सिरिना बगेश्वर अगोंद पार्टी दे पैसा पीबीरकनु अदुगा आई होरजगेना एश्योरेंस अमा लौनरगा सिक्योरिटी पिरगद्र माजी टिकेट फंगमने नत्रदि मोइगी कांग्रेस ता माना टिकेट फंगाई मरम सुले लेते
मंगोंदगी हेन क्वालिफाई होइबा वेल एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन यामना लई कांग्रेस ता अदु टिकट पिदना मंगोंद पिरिसे ओनली फॉर मनी आउटर की पैसा टिकट पिरिमने सरुक याखिबा वाइस प्रेसिडेंट ज्योतिन वाइखोमना कांग्रेस के सीनियर लीडर कया लेना लेना मखोइबु मिराइरगा सेल पाइबा अमदी याउबदा गाइरिबा मियोइदा टिकट पिबा असि चुमदबा अमनी धर्म याउदबदगी पार्टी असि मराइ साइथरकपनि हाइखि स्पोक्सपर्सन टीएस बिजोइना हियांगथांग तराहैदा इलेक्शन कैंपेन दा ओनब किशोरना बीजेपी असि कम्युनल ओइबा पार्टी हाइना फोंदोखिबा अदु महाक मसा आईएएस ओइरमलबसु करिमता खंगदबगी मोंगनी हिंदू तवा हाइबसि इंडिया की कल्चर नि वैदिक मतमदगी लेरक्तुना हौजिकति लैबा कयादा संदोखरबनी बीजेपी बु लान उहल्लगा मुस्लिम सिंगदगी भोट लौनबा होटनबा मतुंगदा तौबिगनु माइथीरगा तोकनी महाकु गवर्नमेंट असिन मिराइ बिहाइना फोंदोकलिबा अदु महाक मसाना चीफ सेक्रेटरी काखिबदगी सीनियरिटी लिस्ट कालगा काखिबनि हाइबा काउदबा हाइखि बिल सर्वे नमना निंगक पत तौबा मसागी चकुईगी दम खन्ब ऑफिसर मनसे मैतै मसा आईएएस ऑफिसर जई मागी दम दai अखोई इकाइबीबा अदुगिसु मथक्ता मागी सर्विस रिकॉर्ड होजिक येगो मागी मथक्ता एफआईआर अम पांदना अखोई स्कैंडल अचौबम चेनदन लेदिबनी अखोइना एमपी इलेक्शन द बोट थादबिन थादरिसि कगिनो पार्लियामेंट यौनबा अमदी प्राइम मिनिस्टर ओइदु सपोर्ट उनबा कांग्रेस द बोट बिबाइसे मसीदी पार्लियामेंट पाक यहुदो मानदे राहुल गांधी जु सोनिया गांधी जु बेल लेरिबनी कांग्रेस की कन नेता ले बेल लितबा सोनिया गांधी राहुल गांधी मखोंगनामा तिहार जेल थांगजल लेरनी कांग्रेस द बोट बिबाइसे सोइदन मकी पार्लियामेंट यौबै मुहुता तिहार जेल यगुदबा भोट नेबा मदु तबिरुनु अदुना कांग्रेस द बोट मांगन बसे मसी कानदे हंदकी पार्लियामेंट इलेक्शन असिदा मणिपुर पीपल्स पार्टी की मीरेप नमाई पागलकलबदी लमदम असिदा हौजिक लैरिबा तोंगान तोंगानबा इशू कया असि कोखंदुना पुन्ना हिंगमिन्नबा अमदि तंगदु लैताबा चौखटपा मणिपुर अमा ओहनगनी हाइना इनरगी एमपीपी की मीरेप ओरिबा ओ जुगिनरोना फोंदोकली पार्टी की ऑफिस ता पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखा तारदुना लायोय खरबा चीफ मिनिस्टर ओइरंबा अलीमुद्दीना मणिपुर यूनिवर्सिटी रिम्स लिंखटलंबदा नतना मसक थोकपा थबक कया तौबिरमखि हौजिक इंडिया की स्टेट अतैदसु रीजनल पार्टी सिंह कंखलकले मणिपुर दसु ख्वाइदगी लीडब रीजनल पार्टी अमा ओइबा एमपीपी की मिहु थागतुना मणिपुर की इश्यूज सिंह लोशिन्ना बहोनरसी हौजिक एमपीपी मनुंग द सयनब लैत्रे ईसीआई ना एमपीपी बु सखंगदुना साइकल यकप सिंबल पिरकले हाइखि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव हाइबा वखलोल अदुदा युमफम मोरगा अखोई मणिपुर द लैरिबा नहारोल लाख 13 मुक्से मसी थबक पीबा अमदी ngasi khunai na akhoi gi sen thungi lambi da soksle yu mayam sing che masi kangi haidar gadi akhoi tangai padna election da jauksel laganda karigumba manipur prajana mandate pidna akhoi mp se hantaki mp sima akhoi mai pakpang amagadi oja yaimana 1991 da mp oina kaba matamda mana tawi thauna manipur lol bhar samvidhan gi nipan suba schedule chan hanmang amgiba madu akhoi na magi मतुंग इनबोइना थबक तबंग अंबो जगे बीजेपी बिष्णुपुर मंडल नसिंदुना लोकसभा मिखल की कैंपेन कमिटी की मिफम अमा बिष्णुपुर वार्ड नंबर 4 द पांगथोखरे मिफम अदुदा इनरगी बीजेपी की मिरेप ओरिबा डॉक्टर आरके रंजन ना पुना सौखत मिनबदा नतना नुंगाई मिनसी हाइरबदी बीजेपी द थाजब थंबियु हाइखी इचमगी हानगी प्रेसिडेंट एन राजेंद्रना बॉर्डर पिलर इश्यू अमदी मणिपुर की लम कांग्रेस की मतमदा योंथोकलंबनी हौजी कांग्रेस की इनरगी मिरेप ओरिबा असिना सही तौखिबनी हाइना मराल सीखी अदु सिमाइ तौदना ओइदा पादंगांग मयाम दुमना ngasi ki laiba ki hujike thola la phaba sana ko sida akoi ta seng na hathang nang chelam mani na ikai bang phawi moi gi damutta khaga sum ngang kanda laiba mayam thaba tawbiyo ai soi gi soi ai bang namba aramadun la la hai एनपीपी द चंगलक्लबा बीजेपी की हानगी वाइस प्रेसिडेंट एल सुभाष महाकलोइनरकपा सुगुनु मंडल की मियोय सहूम बीजेवाईएम की जनरल सेक्रेटरी डेनिस पामई अमसुंग महाकलोइनरकपा मियोय सहूमगा यांखैमंगा सुगुनु पब्लिक ग्राउंड तराम ओखरे थोरमदुदा पार्टी असगी नेशनल प्रेसिडेंट के कोनराट के संगमा अखोई मसेल अमतो ओइना पुनसिनदुना अवांग नोंपोक स्टेट लेरिबा मियांगी हिंगबगी हक सबसाना फंगनब होनब मतम यौरे हाइखी NPP has become one of the most strongest and powerful forces in the Northeast and one of the biggest parties in the Northeast and one of the fastest growing parties in the Northeast and the entire country. Friends, it is time
that we let the rest of the nation know that you cannot take the Northeast lightly. It is time that we send a message to the people of the country that the people of Northeast will unite and be together and we will fight for our rights, and that is what the NPP stands for. Outer the NPF की मिरेप ओरिबा डॉक्टर लोरहो की मिखल की कैंपेन इंडोर स्टेडियम तामेंगलोंग दा पांगथोखरे मिफम अदुदा MLA अवांगबो न्यूमाई मिनिस्टर खासिम बाशुम के लैशियो लोसी दिखो हानगी MLA अलेक्जेंडर पाव के एस पानमई ADC मेंबर सिंह सुसरुक याखी Social Welfare Minister Nemsa Kipge Namasu Election Campaign Committee Sadar Hills Nasinduna ADC members Singh District BJP Luchingba Singh Civil Society Local Civil Bodies Singi Mifam Kangpok Pida Pangthokre Mifam to the ADC Sadar Hills ki Chairman Haukhalal Hang Singh Vice Chairman Hangzaka Misha Susaruk Yaki Minister Nemsa Kipge na Hena Saukhatpa Purakna ba outer gi oina naha uriba Luchingba ama party na khale Haukiba chahi ani sida BJP na Luchingba laingak asina sauna ahong ba ama purakpa ngamle party asigidamak mandal gi Luchingba Singh Civil Society Organization amasung party workers singna kathok pagalone na thabak tawina ba appeal tawki Sweep campaign ki saruk ama oina half marathon lamzel ama kangpok pida ngasi pangthokre marathon adu ki tungda quiz competition am su pangthokhi ngasi gi thorom adu da GC kangpok pi Lalitham Bigai SP Heman Pande amadi atai official sing su saruk yakhi athoi hen tanabada makok mathang taraba singda mana mathum sing yenthokhi Lagliba tang tara mathoi da pangthok kadoriba tara taret suba Lok Sabha mikhal gi outer gi MP election da duty tagada ba Jiribam gi polling personnel singi district election officer Jiribam sinduna DCO office complex ta leba conference hall da numinini subna sathagada ba polling personnel singi training hokre district election officer su oiriba Jiribam district ki DC Robert Khetri Mayum yauna atai mari leinaba official sing su saruk yakhi Robert na mikhal lama mai pak na bahona ba haiba sida presiding officer singi sauraba thodang lei haiki Manipur da achobu issue oiriba CAB border amadi ILP gi issue singasigi khallaga handaki parliament election asi thengnabani haina Rashtriya Sanghars Party Manipur unit ki president su oiriba mikhal asigi mire Senjam Nandeshwar na haikre wafam singasi thangmoiban polem lekai da leiba mahaki yumda paumi singa unaba amada phungdokhibani mahak na makha tana state asida social issue kaya leiriba asi ko khanna ba handaki mikhal asida mire oiduna miyam gi damak thabak tawba ngamna ba miyam na nungsibiu haiki Mayam represent or must fight to the and I spoke to ceremony. Mayam Lauba Lauba Hire. Mayam be a Pamasi Lauba, Laura, the high parliament, the Lauba Katanati, Taboxing of Malakadamani. We have to able to whatever the people, mass of the Manipurna Kaliba, see a queen Lauba Katanati Madu, Namaka pork, see what you Adungam the design to them. Mayam I didn't see Bill. Tagalaba. I wonder, Karimangam Draban, immediately resigned to Guneb. Thasigi taret amadi nipanda Imphal West Police Commando amadi Imphal East District Commando Kuntaruk Suba Assam Rifles ki apunba kangbuna phare haidiba Laishram Roman chahi nimfu apokpa L Ibosau Imphal East ki Uchol Makhalekai amasung nahakpang manglemba chahi nifugumanga apokpa laikhitraba Manilal Yairipok Yambem Laikai amadi Takhelambam Brozen chahi nifu taret apokpa Nimai Huikap Awang Laikai asi RPF amadi masigi lanmi sanglu PLA ga Karigumba hiram amatada mari lainade haina Assistant Secretary Publicity Bangkim gi cherola mana sengdorakli JN Manipur Dance Academy gi humphumanga Suba Foundation Day April gi tang kun mathoi dagi numit humni subna pangthokadori Academy asi dangasi pangthokpa paugi mifam amada Academy gi Chairman S Tombina Academy asina chahi humphumanga surakpada tongan mathabak thorom sing paikhat pagaloinana production unit ki drama nifu utpangam khre program sing documentation taunaba thabak haubaga loinana Dim University amagi thakta ongkhatna bahotnari haiki Director L Upendro Sarmana Foundation Day asi Manipur ki governor na hogdokpi gani Academy asina artist manga da gold medal khushinagani Mahiroi singna cultural program kaya su utkani Academy asigi nauna Sutradhari amadi Rajdhari ki course amasu hogdokpaga loinana Nambol amasung Kakching da center hangdoktuna Mahiroi singda zagoi isai tambagi khudong saba fanghanba haure haiki
Directorate of Extension Education CAU Imphal Nasinduna University Advisory Committee amasung Site Plan Implementation Group ki arisuba mifam CAU da pangthokre mifam adu da Vice Chancellor Professor M Premjit program asigi makhada laumi sing da piri ba kanaba sing asi makhoi gi semitlon fagat hannabani laumi sing na integrated farming da ahen ba midyeng sanghaning haiki Professor PS Ranjit Sharma Farmer Farm Innovation Resource Science and Technology Program asi listing ani gatara tareta Prime Minister na India ki Center Yankhai Mathoida Haudoki bani Masida Manipur su yauduna Imphal East ki Yaripok Yambem amasung Yaripok Top Chingtha Khulda Laumi Chahum Henbada Khudong Saba Piduna Thabak Haubani ani suba tangka ki oina paikhat kadaba thabak sing Line Department amasung Farmers singa khanaduna thabak haubani haiki Event Manager Grehan gi chahi kun surakpagi thoram Radian Group na sinduna Chandrakriti Auditorium da pangthokre thoram adu da thabak tagi potharaba Chief Town Planner Nepram Gitchandra Professor N Mohendro Radian Group ki Managing Director Nepram Romeo Susargyaki Layan lakpam sarat na iba yachang lakpada nonganba mingthonba lairik ama Manipur Press Club ta phongkre APDC Uripok achom lekai na sinduna pangthokiba thoram da Sahitya Academy Manipur gi Manipuri Language Advisory Board ki convener Kiran Kumar Manipur University ki din oiramba P Navachandra RIMS ki professor oiramba Dr. Joda Chandra Sharma su saruk yaki Saina Institute of Medical Sciences ki ahanba foundation diga loinana institute asi ahanba batch ki GNM nursing ki lamp lighting thoram Jinikon khulda leiba institute asi da pangthokre thoram da State Health Society mission director Dr. S Manikanta Manpack ki convener su oiraba institute asi ki chairman Yumnamcha Dilip Kumar advisor Khoirom Loya Lakpa Manipur Nursing Council gi registrar KS Ratana Susarg Yaki Manipur Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisan Imphal na sinduna Special Handloom Expo ngasidagi GM Hall campus ta haukre punastol marifuna tongan ba handloom gi pothok sing utki Thaubal Police Commando Madi Kuntaruk Suba Assam Rifles ke apun bakangbu amna thas ki tang kun nipan da khangabok bazar dagi KCP People's War Group ki overground worker am fare hairi Police Department gi PRO gi cherol amana fagalaba myo esik maming thoksom Susil chahi kunmanga apokpa yaisana khangabok makha lekai part 3 dagini amromda Imphal East Police Commando amasung tara manga suba Assam Rifles ki kangbu amna porompa DC road tagi Jet UF ki kedaram fare fagalaba myo esik maming Gai Khanglung Kamai Chahin Kunipan Apopa Laikhidraba Solomon None Bazar Dagi ni Hairi Makhataba Pau Pizit Ring at Atin Break Amatang Luxury Post vacancy home health care nurse 25 numbers, ambulance 6 numbers, male, baby caregiver or babysitters 15 numbers, salary 5,500 rupees to 12,000 rupees and above. Date of interview on 7th April 2019 10 a.m. Medillion Health Tech and Consultancy Services Private Limited, first floor Axis Bank Building, Porompat near Janims Hospital. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Eastern Motors ki nauna hangdok zariba digitized oiraba Maruti Suzuki Arena showroom da miyam gi damakta thamjariba facilities kudong saba singa sibu amutang lengsin biraktuna experience tawiu amadi Eastern Motors na pizariba services sing asigi kudong saba amutang lobiu mayam sulengsin birau Eastern Motors na mayam butaram na okchadi ngaijari
Mahindra Tractor Showroom India da Saba Annapurna Domestic Mini Rice Mill Amadi Grinder Akaknaba matam kharagi oina company na offer price ta miyamda phanganjari Ho sangbay ma takpada electric prepaid ta subnataki lupa ni makhai mai chai besan morok yangang marumarang hawai makhal sun takpa yarba grinder su phangbiragani Annapurna Domestic Rice Mill Mahindra Tractor Showroom Malom Bazaar Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Unique Education, the first CBSE and the ICSE coaching center at Imphal. Admission open for CBSE class 9, 10, 11 and 12 science. Date of starting 3rd April 2019, Sega Road, Konjeng, Hazari Laikai, opposite Sangai Express. And 18 April 2019 at Chingmerong, Maning Laikai, at Alpha and Omega School. Ima, pirol suraba natra? Suba khatana yaroi. Aduna pirol singda comfort tinglibani. Haujik makhum tangkai mahairo aduga t-shirt lupsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamen se thokhanni adudi comfort na torisi karino fajanaba amasung machu mamen thohan bani comfort after wash apikpa khongthang ajoba thabak. This is Brilliant School, a school with serene beauty of the lush green garden, a school of dedicated management and faculty, and a school with a legacy of trailblazers. Registrations are open for Class 11 Science and Arts 2019. Get registered now. Brilliant School, Malum Tulihal Makam, Imphal West. Paradise Para Fruit. Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Amukana Taranok Seri Makataba Pau. Manipur State Commission for Women na National Commission for Women gi makhada numit nini gi oiba legal awareness program ama Longmai Part 4 Peace Land Community Hall pangthokre thoromadu da commission gi chairperson Dr. Binota Longmai 4 Baptist Church ki Reverend G Adim Commission member Dr. Farida Saha Ranjita Golmaisu saruk yakhi. People's Welfare Organization Thobal Wang Mataba Sorok Mathak Maya Lekaina Kangleipak Diagnostic Amasung Intra Life Bengaluru ga khusam naduna nongmagi oiba lem na line bagi kem ama organization asiki sanglen na pangthokre kem asita mioi chama ga yang khairom layengki Outer gi BJP gi mire Benjamin Matebu Kanglup naiba mirep ama oina uhanna ba social media da phongdok lagliba asi mirep masamang na approve tawba leite aran bamong da campaign asi utnanaba kanagumba kharana honabani hairi Lamhil Kuki Cultural Research Center Haukip Bheng na sinduna top khongrang khongda leiba People Art and Dramatic Association gi complex ta Traditional Dance Festival ising ni taramapan pangthokre festival asi Ministry of Culture Government of India gi senthang makha da pangthokpani festival asi hagdokpagi thoromda Ministry of Culture gi member EZCC NEZCC Khetri Jugindro JN Manipur Dance Academy gi retired Guru National Awardee Pukhrambam Dhanajit amadi Padagi Director Laishram Landhoni na athoiba mithunglen sing oikhi festival asida Manipur da leiba tongan tongan ba phurup singi jagoi utkhi State asida malaria amadi dengue na nabagi chang yamna hanthare haina State Malaria Officer Dr. Thangpa Sarton haikre wafam sing asi lamfel da leiba ima holda nongmagi oiba media person singi oiba advocacy amada phongdokhibani thoramadu the National Vector Borne Disease Control Program gi VCC consultant Dr. N Gopa Kishan susaruk yakhi Dr. Sarton amakha tana haikibada State asina section thorang kaya mangjongna lokhatpadagi malaria amadi dengue gi laina asti control dobangamle listing aniga Taranithoi da malaria nabagi case chani ga yang manga rom oiramba adu listing ani ga tara mapan gi March faubada dengue gi laina nabadagi mioi amas lekhidaba amadi atai mioi manga taruk nabanatana case irei leitre haiki
Manipur State Medicinal Plant Board, Directorate of Ayush amadi Department of Horticulture and Soil Conservation ka punna sinduna nongmagi oiba medicinal and aromatic plant lomi singi khana nainaba amadi data maintenance documentation ki thoram ama khonghampat ta leiba horticulture ki training hall da pangthokre thoram madu the medicinal plant board ki chief executive engineer su oiriba Ayush ki director Dr. A Guneshwar, Mission for Integrated Development of Horticulture ki mission director Dr. M Premananda, State Horticulture की consultant के जोगेश चंद्र सुसरुग्याखी Dr. A Guneshwar ना medicinal अमसुंग aromatic पाम्बी सिंग थादुना सेंथोक लेबा लौमी सिंग ओइबा ngamnanaba State Medicinal Plant Board namari लेनबा department सिंग तानादुना थौसिल कया पाइखतले कानी थारिबा मियोइ सिंगी महुत सिनबा याबा पाम्बी सिंग पीनबा थौरांग लगे हाइखी ngarang accident amada mokhong fracture tawduna leiriba poknafam pauche ge senior reporter RK Bulu Rasta All Manipur Working Journalist Union ki president amadi secretary general na luchingpa team amana sel gi tengpang duna thuba matamda naba phaba oirasunu haina wispi kre Mamang chahida har chingkhibagi gari awai mal pithok trabadi Lok Sabha mikhal gamari leinaba thabak thorom amata Transporter and Driver Council na yauroi haina phongdokli MG Avenue de leiba council ge office ta pangthokpa pawgi mifam amada President S Ranjit na mamang sahida longmi singda har matam sana phangkhidaba matamda Agriculture Department of Manipur Truck Owner Welfare Association dagi gari samagani funithoi waiduna Ziribam dagi Imphal Fauba Harbek listing ni fumari chamri ga kuntaruk chingki masigi gari awai malna lupa lak mari funithoi listing ni fumari chatruk humpudra haide basenpham masi pithok pinaba department commissioner amadi director da kayara khana ai baserol pishintuna khangan khrabani adubu ngasi fauba tumina license khre haide basenpham masi april gi tang 3 fauba gi manung da pithok trabadi mathangi numit april gi tang 9 nagi lok sabha mikhal ga mari leinaba thabak amata tawraroi amarumda lok sabha mikhal asigi damak manipur gi mapandagi gari waibai mathok tade Manipur da matik saba gari lai barak amadi makru thong da transporter singna pot hen na pubiganu barak thong semjin na ba mathau taba machak mathum PDC na NSID CL da sinakre award pasing supi na basem saduna leire haina phongdorakli Aide April sidagi akoi starting thadokani aduga tang 8 April bhogi manungda haiba paisa che pithok daba taragadi makha tana akoi election akoi boycott tawba nati ko akoi election boycott tawba leite akoi starting thadok chagada uni akoi driver sin haiba payment se pithok daba taragadi Kaya Kalp Award Fanglakhraba Imphal West ki manungda leiba Community Health Center amadi Primary Health Center ki staff sing okpagi thoram amadi numit 15 ni chupna sathagadaba swasta pakhwara campaign hawdopagi thoram District Health Mission Society Imphal West na sinduna lamfel patta leiba RD wing da pangthokre thoromati the District Health Mission Society ki chairperson su oiriba Imphal West ki DC Naurem Pravin Chief Medical Officer Dr. S Kulla Quality Assurance ki State Nodal Officer Dr. L Tomsa Khuman District Family Welfare Officer Dr. T Nilakantana Chingba Myoy Kana Saruk Yakhi State ki thakta ahan mana fangkraba Wangoi Community Health Center amadi District ki thakta makok mathang takraba singda khudol pot piduna pukning thogatki thoromaduda N Pravin lenga ki ana layang sang sing luna na thamnana bagidamak staff khudimagna honaba mathau tai haiki Thawbal District Hospital na District Kaya Kalp Award fanglakpabu harau nungaiba phongdokpo ina National Health Mission gi makhada District Health Society Thawbal na sinduna District Hospital Thawbal gi department singi staff sing Nongpok Sekmai Public Health Center Community Health Center Yairipok amadi Primary Health Center Wangjing gi staff singbu harau tayam na opagi thoram ama District Hospital Thawbal gi conference hall da pangthokre thoram madu da Thawbal gi Chief Medical Officer Dr. N Jentakumar District Family Welfare Officer Dr. KSS Memsa Devi District Health Society Thawbal gi District Program Manager CS Basanta Namaru Ebamyoy sing oina saruk yakhi Thoromaduga Mari Lenana Chief Medical Officer Dr. Zenta Kumarna Thawbal District ki oina swasta pakhwara lisingani ga taramapan hawdokhi Dr. N Zenta Kumarna Medical Officer singamadi staff singi hona zamandagi award asi fanglapani haina thakatpa phongdokhi Mai haurol lagi chanaduna laklaba lamtagi aroi bathang jigi saroi khang bagi thoram ngasi mafam kya da pangthok na khre utra sanglen sana konung na su ngasi mafam mari da pangthokhi sanabi gi matung ina utra sanglen gi amaibi singyauna khurai satheng pung kongba sadong pung tera wangthonbi pung amadi kakwa lamdai pung da haunabi matung ina laishon tinchon tawduna thoram pangthokhi
थौरम मतंग सना कोनुंगी इनात लांगबा एन इबोस तौना थौरम लेबाक मरा तपना पानना पांगथोकपनी हाइखी मस्ता लेबा मोनोदेव मियोइबा खुयुम लाई पुना मासे नुआयबी मरांग काइना याइ फना पानबगे दमो लाई लेरिम बि तरियना सरो याजि खांगना खुयुम लाई लायाम ताइ अदु नोंगी दमक्तो नहानोंगी मतों तमजरगा इमा ताइ मैना वाइ ताना समतरे राजे इले तत्तबो नंग सि पबो पोरे मते ले पाना पाकोक सबनी करी नोंगी दमक इंग कांग्रेस के टिकेट कुंबी केंद्र मिखल थेंगनखिबा निंगोंबम इबोबी मियामना इथाई इबोबी हाइरग खंगनबा मियोय असि ngasi कांग्रेस पार्टी दगी टोकले हाइना लाउथोखरे ngasi माकी इथाई खुनौद लेबा मयुंदा पांगथोकपा पौमी सिंगा उनबा अमदा कुंबी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी एल बिशोरजित अमदी ब्लॉक के मेंबर क्या सुसरुक याखी निंगोंबम इथाई इबोबिना नेशनल पार्टी सिंगदा मणिपुर की इशू सिंग खननबगी महुता सेंटर की हाई कमान की आया याका येंगदुना थबक तौबदगी प्रॉब्लम क्या थोरकपनी फिबम असिदा महाकसु पेंदब क्या लेदुना नेशनल पार्टी दगी टोकलगा रीजनल पार्टी मदा यावननब वरेप लौबनी हाइखी पार्टी की अचो पार्टी सिंगी नेशनल लीडर सिंगी वाफम नतना मणिपुर दा करिगुम अमता तौबम जदब मदुल मन मोरगा मणिपुर की लाइव समस्या खुदिमुक्ता प्रॉब्लम मक्ता लाप मसु म प्रॉब्लम सी थेंगननबगदम तैखोय रीजनलिज्म हाबी लोकल पार्टी में सागत पाइसे हम तंगाई फदवा खोम मबा लाकपा नेचुरल डिजास्टर मदी आर्थक्वेक थोरकपा मतमदा मियोइबगी पुंसी मतौ करमना कनगदबगे हाइबा उटपा मॉक ड्रिल लमंगसी खुमल लंपाक्ता लेबा नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट न मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना पांगथोखिबा मॉक ड्रिल अदुदा अरुणाचल प्रदेश तगी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की तरानिथोई सुबह बटालियन की कांगू सिंह स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की कांगू सिंह हेल्थ डिपार्टमेंट की कांगू सिंह मणिपुर फायर सर्विस की कांगू सिंह अमदी ग्रुप सेंटर इम्फाल की सीआरपीएफ अमदी खुमल लंपाक्ता लेबा आईआरबी महिला बटालियन की कांगू सिंह सरुक याखी इम्फाल सिटी दा थोकपा रिक्टर स्केल 7 की मथक्ता आर्थक्वेक अमा थोखिबगी थौदोक सागतलगा मदुदा असोअपन नंगबसिंग मतौ करमना कनगदबगे हाइबदु उठखी रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन कम रिसर्च ऑफिसर ए.के. रंजित कुमार नेचुरल डिजास्टर नत्रगा आर्थक्वेक हाइबसी मतम अमदे हेक्ता थोकपा याबगे ओइथोकपा लेबना मदु थोरकपा मतमना सेम सादुना लई हाइबदु खंगन्नबा पांगथोकपनी हाइखी थोरो मदुदा एनडीआरएफ की मेडिकल कमांडेंट डॉक्टर जी.एम. शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट संजय प्रसाद शर्मा एसडीआरएफ की इंस्पेक्टर थंगजापा वाईफाई याउना अतई ऑफिशियल क्या सुसरुग याखी मिनिस्टर ओइरंबा फ्रांसिस नाजोपगी मचानुपी लुंगलिंगला एलिजाबेथ पु लिसिंग अहुंगी नोवेम्बर की तांग मरीदा महाकना तमलिबा स्कूल लिटिल फ्लावर ममांगदगी रेंसमगा मरी लेनना फादुना पुखरगा चाही अदुमकी नोवेम्बर की तांग 12 तेरा सादोकपम लेकाइदा सीने फंखिबा थौदोक असिगी मतांगदा पुलिसना फाखिबा जेम्स कुकी ए रमानंदा अमदि थोक्सोम नंदो सीबीआई दा सीनरबा मतुंग सीबीआई ना केस अमा लौखतुना थिजिल्लबा मतुंग सेक्शन जज इम्फाल वेस्ट दा चार्ज से थागतुना वायल सथरपा असि ngasi court asina judgment order khananaba court case asida chenaba James Cookie judicial custody da leiriba amadi bail da leiriba A Ramananda mahaki counselor gulena district judicial magistrate Imphal West ki court ta puthoklaba matung KCP Nando haina khangnaba thoksom Nando apokpa TS Subol Thobal district ki manung sanba Khangabok part 3 da leiba miyoi asi judicial custody dagi chen khre haina jail gi SP na court ta khanghal lakpadagi CBI gi counselor na thoksom Nando bu non-valuable warrant lauthoknaba haijarakpadagi court na thoksom Nandobu non-valuable warrant lauthokre ningsingba yai masagi anaba amana layengduna leirakpa thoksom Nando tha sigi tang 15 16 kilonaba ahingda Janinski ortho ward tagi nanthokduna senkhibadagi Manipur police na makpu phananaba mari makhong takpa ngamba miyoi da lupa lakh amagi reward lauthokpa leikhrabani police na hauji mabu phananaba akanba mongda thiba humba satharibani amaromda Janinstagi nanthokhraba KCP की नंदो थीबगी थबक ngasisu Imphal East की मफम क्यादा पाक सन सथखी SP जोगेश चंद्र की मिटिंग मखादा एडिशनल SP ऑपरेशन TS कृष्ण तोंबिना लुचिंगदुना संजन लोक यंथौ पोकपी सिनाम कोम मपौ खुलना चिंगबदा युम चंगदुना थीबो हुमगी थबक सथखी स्पेशल कमांडो मसुंग Imphal East कमांडो की कांगबु अमनसु पी खोनोम फाई कोंगबमरु अमदी SD मोलनोम न चिंगबा मफम सिंगदसु थीबो हुमगी थबक सथखी
असम की जेल मतम कुइना लेरुरबा म्यांमार की बोसिटोन स्टेट की रिक्मा डिस्ट्रिक्ट की वार्ड नंबर 5 दा लेबा मनुनारा विलेज दगी अमीर हकीम कौबा रोहिंग्या अमांगसी म्यांमार ऑथोरिटी दा खुसिनखरे इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 1 दा लेबा म्यांमार की इमिग्रेशन ऑफिस दा पांगथोकपा थौरम अदुदा इमिग्रेशन की ऑफिसर इंचार्ज CS नबकुमार अमदी मोरे पुलिस की ओसी लेटखो हा वाईफाइना इंडिया की मूद सिंधुना सरोक याखी म्यांमार की माइकई दगी इमिग्रेशन म्यांमार की डेप्यूटी डायरेक्टर उंग म्यो अमदी तमु इमिग्रेशन की ओसी मुआंग तार नसरुक याखी Maternal Health, Newborn and Child Health ICDS Scheme for Mother and Child Community Linkage and Adolescent Health RMNCS Plus A की मतंगदा मची ब्लॉक के आशा सिंह अमदी आशा ऑफिस फैसिलिटेटर सिंह की ओइबा सेंसिटाइजेशन कम रिफ्रेशर ओरिएंटेशन प्रोग्राम अमा पलेल द लेबा नेमखोचिन मेमोरियल स्कूल द पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चांदेल न यूनिसेफ की मीटिंग मखा द पांगथोकपा थोरम मदुदा मची की प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर मोइची सका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चांदेल की डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर टोवीर ngोरू टेक्नोपल प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर समानंदा मोरेगी SDH की डॉक्टर मोसीना पांगथोकलिबा प्रोग्राम की मतंग वांगांग की अमरोम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चांदेल ना यूनिसेफ की मखा सिंधुना RMNCS Plus A की प्रोग्राम असी थबक ओइना पांगथोकपदा हेना माई पाकनब टेक्नोपल अमदी मची ब्लॉक की खुनसिंगी हेल्थ सैनिटेशन अमदी न्यूट्रिशन कमिटी लोइनना RKS मेंबर्स सिंगी नोमगी ओइबा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अमसुंग खांगसिंग विलेज कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे तोंगान तोंगान ब खुलसिंगदगी लाकपा निंगथौ चामगा यांखैरोम न सरुक याखी Central Agricultural University की Animal Science Department अमदी Lions Club of Imphal City ने पुनः सिंधुना उरान चिरू खुलदा ओक की हेल्थ कैम्प अमदी सेंदोंग लेना ओक योकपगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांगथोखरे हेल्थ कैम्प की सरुक अमा ओइना ओक चामगा कुंदा स्वाइन फीवर की हिदा कापथोखी थोरमदुदा लायंस क्लब ऑफ इम्फाल सिटी की प्रेसिडेंट TS महेंद्र प्रताप सेक्रेटरी L जोइटोम्बी CAU की एनिमल साइंस डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर TS रणधीर न चिंगबम क्या नसरुक याखी डॉक्टर TS रणधीर ना ओक लोइबा लौमी सिंबु हेना माई पाखन्नबा मतंग चुनब पांबई सिंह ताकपी तंबीबगी थबक असिदा अहेनब मिटिंग संखिगनी हाइखी यूनाइटेड नागा काउंसिल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंग सिंगा लाकलिबा लोकसभा मिखल की मतंग इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा तमेंगलोंगी सेकिनु इंदा ngarang पांगथोखरे ट्राइबल काउंसिल ऑफ जेमे लियांगमई रोंगमई अमदी इनपुई नागा यूनियन न सिंधुना पांगथोखिबा थोरम मदुदा तमेंगलोंगी अकोइबदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंगबा हुमफुरोम न सरुक याखी ऑल नागा एसोसिएशन मणिपुर अंसमगी सेक्रेटरी एजुकेशन न्यूमेन ना दिल्लीदा नागागी MP अमा लेहन मथौ तारे हाइखी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर ना ऑल कल्चरल रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का खुसमनदुना लांगथेल मोइरांग लेकाई चिंखोंग लेबा कुलचंद्रा चिल्ड्रन होम फॉर मेंटली इल बॉयज दा लेमना या लायिंग कैम्प अमा पांगथोखरे हिदाक लांगथक सिंगसु लेमना यंथोखी हेल्थ डेंटल की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर L नंदेलाल ना वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थौरंग मरी लेना कैम्प असी पांगथोकपनी क्वाथा अमसुंग टेक्चम द सुमखाताना पांगथोखिगनी हाइखी के मदुदा होम यांगांग सिंगदा टूथब्रश अमदि टूथपेस्ट सिंगसु यंथोखी मोरे द लेबा तहछपा जिम की अनौबा बिल्डिंग अमंगसी मोरे वार्ड नंबर 3 संगाखरे थौरमदुदा इंडियन इवांजेलिकल मिशन की मिशनरी Dalarson Anal मोरे द लेबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की लुचिंगबा सिंह पास्टर कया अमदी कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मोरे की प्रेसिडेंट याउना एजुकेटिव मेंबर कैनसरुक याखी KSO मोरे की एजुकेशन सेक्रेटरी लालबॉय हाउकिपना जिम असगी मपु होलाल हाउकिपना असिगुम जिम अमा हांगदोक्तुना नहा सिंगबु मसामु फन लेहन्नब लखलकलिब खोंगथांग असि थागतपा फोंगदोखी हौजिक सानबगी पाउ अमुक फंगबिगनी सानबगी पाउ पिजरी
Sarangpat Mamang Laikai Polo Ground Sathariba Ahanba Maichon Trophy ngasi sanakiba Ahanba matchta FC Angthana Maichon FC Bibu goal ani amada thoikre ani suba grounda Tolhai FC na Tenthana Yambem FC bu goal ani amada thoikre Makataba sanabagi pau boyai ningthauzam dagi amuk lobirasi Hokiba edition Humpusuba Sarsura Sansing KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ki runner Assam Regiment and Center ARC Silong Sagolbal United ki Makuta Mighty Duna Satariba Humpuma Toisuba Sarsura Sansing KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament tagi lahore Sagolbal United Tournament asigi semi-final sangkre All Manipur Football Association Sinduna Sahi Sigi January Tang Kunipal Dagi Team Kuntrama Toina Saruk Yaduna Kumalampa Artificial Top Ground Satariba Tournament Asigi Ngasi Sanakipa Quarter Final Match Sagolbal United na Assam Regiment and Center ARC Silongbu Goal Amas Sinoda Mighty Piduna Semi Final Sankibani Sagolbal United ki Mai Pakibgi goal adu Angok Sanana Match ki Humputara Nipal Suba Minita Sankibani Match Asida Assam Regiment and Center ARC Silongi Sanaroi Y Ziran Sanada Match conduct Tokiba referee na yellow card utki Satariba tournament asigi Mari Suba Aroiba quarter final match Hai Nungtil Pung Ama Makai Tabada Silongi Laban FC Amadi Trau FC ga Sanagani PTCC team A Pasoi Lanchin B FC Tabungkok RFC Kamnam Nerakamadi A squad Pasoi Satariba Ahum Subis 11 7-man aside football tournament ki semi final sangkrai Pasoi Tuliam Century Club PTCC Pasoi Patri na Sinduna Thasi ki tang Taranipal lagi tim Kunma Toina group tare thongna khaidokuna Pasoi Patri football ground Satariba Ahum Subis 11 7-man aside football tournament ki ngasi sanakiba Mari Suba Roiba quarter final match na Lanchin B FC Tabungkok na Thoiba FC bu goal taret anida mighty biduna semi final sangkibani Lanchin B FC Tabungkok ki mai pakipi goal singadu Mahesh na goal ahum sanki atopa goal mari aduna Herozit Noren Amit Amadi ngan bana sankibani match asida mighty kiba Thoiba FC ki goal ani adu Prikanta Amadi Rosan na sanki match asida Lanchin B FC Tabungkok ki Sanaroi Amita match conduct tokiba referee na yellow card utki Satariba tournament asigi ahanba semi final match tha asigi tang ahum ki nukil pung ama tabada PTCC team A Pasoi amadi Lanchin B FC Tabungkok ka sanagani ani suba semi final match nukil pung ani tabada RFC Khamnam Lerak amadi A squad Pasoi ga sanagani Youth Development Committee Yaripok Khoirom na Sinduna Tha Sigi Tang Taranipal Dagi Team Kunmangana Group Nepal Thongna Khaidoktuna YDC Gym Hall Campus Khoirom Mayai da Sathariba YDC Trophy 11 7 set Open Football Tournament ki ngachi sanaki ba match ta 7 star na Tolai FC bu goal amba sinoda mighty bi pikrai 7 star gi mai pakhib ki goal adu Bilki na match ki Kunipal 7 minute sanki Sathariba tournament asigi mathangi match Tha Sigi Tang amagi nungtil pung ani tabada ahanba match Soina Angel FC amadi Sarangpat FC ga sanagani ani suba match nungtil pung ahum tabada FC Sangai amadi Urup Arab ga sanagani Arong Kunjau Kangjibung Development Committee na Sinduna Tha Sigi Tang Kuntaritigi Tim Mangana Saruk Yaduna Arong Kunjau da Sathariba Ahanba Isteleven Men's Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match na NYBA Naurem na IGO Oinambo set ahum ama kunmanga kunmathoi kunithoi kunmanga tarani thoi amadi kunmanga kunmathoi da mighty pikrai ani suba match ki sanakiba da Manipur Police Sports Club na YDC Laphupat Terabu set ahum ama kunmanga kunmathoi kuntaruk kunipal kunmanga kunithoi amadi kunmanga taramri da mighty pikhi Thagachari Boyaning Thozam Housing Asinong Magyoiba aying asagi pau amuk lobirasi Environment Directorate ki pangkipa ngasi goi kipa inga sa amedi nuji ki pauda khwaidigi sa kipa Celsius degree kontra taruk dasmik sino ani khwaidigi ingba Celsius degree taramatoi dasmik nipal taruk Nuksita ya wising menit gisang maximum da sada mariputara dasmik nipan minimum da sada taramapal dasmik ani taruk waiki
ngasigi nong sukibagi sang sino dasmik sino ani millimeter ni. Losilakpada maroi bapau amukan epizari. Naga Kukigi irang damijam lising ama hina sikiba Congress lengang na thogan bani haina BJP National General Secretary Ram Madhav Namaral Siri. Minister Oirambayaw na miyoy kunmari Congress ta yaukre. CAB gi mayokta angamba panggal puthoktu chana handana bokot nagani party gi phire phongba laite haina Meghalaya gi Chief Minister Konarat Sangmana phongdokre. Amadi KCP gi nando nanthokibaga mari lainana police na fatuna custody da leiriba police personnel ama joint interrogation cell da wang pahang tawbada laikhidre hairi. ISTV na pizza ba ngasi nongmagi oiba pau matang asida loizere miyeng tabiri basingbu amuka nat khurumzari.